Ovaj Samsung serije 9 je nova inačnica prošlogodišnjeg Ultrabooka iz iste serije 9. Kućište je izrađeno iz jednog komada aluminija, 13-inčni ekran je Full HD rezolucije, a u svega 1,2 kg težine smješten je Core i5 procesor. S težinom od 1 kg i debljinom 1,3 cm, uređaj bez sumnje krasi jedinstven, pomalo minimalistički dizajn. Kućište je u potpunosti izrađeno od metala, dok završena obrada od tamno-sivog finiša ostavlja dojam vrhunskog uređaja. Klizni mehanizam je mekan, ali opet čvrst. Ekran dijagonale 13 inča dolazi u Full HD rezoluciji i daje impresivan prikaz slike, pogotovo iz širih kuteva gledanja gdje se kontrasti boje ne gube. Odsjeja nema jer ga apsorbira mat premaz na ekranu. Nažalost, ekran nije osjetljiv na dodir. Gore imamo smještenu web kameru pored koje su senzori osvjetljenja tipkovnice i ekrana. Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem pruža brz odziv pri tipkanju, no ostavlja pomalo plastičan dojam. Touchpad je dosta prostoran i gladak, što ga čini vrlo preciznim. Uz to podržava i geste. S lijeve strane od priključaka možete koristiti jedan USB 3.0 priključak, zatim mini HDMI, te još jedan nestandardni mini LAN priključak, za kojega dobivate i LAN adapter. Ti mini priključci su inače tu da bi se postiglo doista tanko kućište. S desne strane se nalazi jedan USB 2.0 priključak, priključak za slušalice i mikrofon u jednom, te jedan mini VGA izlaz. Utor za SD karticu je smješten malo ispod bočnog profila. U ovom reizdanju dolazi s Intel Core i5 procesorom takta 1,8 GHz, integriranom grafičkom karticom, 4 GB RAM-a te 128 GB SSD diskom. Isto tako dolazi s predinstaliranim 64-bitnim Windowsima 8 koji se podiže za nevjerojatnih 7 sekundi. To je bilo sve od mene o ovom Samsung Ultrabooku. Za više naših videa pretplatite se na naš YouTube kanal, a na linku dolje pogledajte koje ocjene dobije uređaj na testu.